Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamaru Pau. Mukhyamantri Nongthamam Birenna DM University Amasung Manipur Technical University ke Samgat Sagali Basing Yangshin Kray. Shiksha Mantri Thonauzam Basantu Kumar Hairi, Shiksha ki Magun Hengat Ananaba, School Fagat Ansi Masung, College Fagat Ansi Mission Sing Pangtuk Tuna Kan Honari. Manipur Bidhan Sabha ke Sadacha Amadi, Hanagi Mantri, Laikhidraba, and Kaisha ki Mapamda Ngasi, Rajya ki Thakta Ikai Kumnaba Utkray. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi, scientists amasung innovators singi matengna laibak asina space technology ki lamda singthaningai oiba thabak kaya paikhat pangamlakli amasung. Mariphu manga suba All India Presiding Officers Conference hayangdagi Patna da hauragani. Mukhyamantri Nongthamam Birenna DM University Campus Manungda Auditorium Hostel Yauna Samgut Sagatpagi Thabak Singasi Mapamadu Satuni Yangsin Kray. Khongchat adada Mukhyamantri na hai College Oina Lerambadagi Miyamgi Matengdagi Ngasidi University ama Oibangam lay. University ama Oibagi Laifam Thokpasing Oza Yauna Staff Sing Matik San Thamna Honari. Masigi Matakta University Asigi Infrastructure Ningthina Samgut Nabuhonari. Mahang hai Sarkar asina Shiksha Tangai Padaba ama Oina Lauduna Awa na kaya Tengnarabasu Mahimasing Tambagi Pium Pagat Hananabu Honari. Diam University amasung Manipur Technical University ani asi lupa koti humputara mga changna nauna sangut pagi thabak chathari. University sing sikara infrastructure waza sing professor sing lady staff sing sikara watam program adugini ai ba wazan lairaga su amal lairaga su infrastructure like yadamina si sagale su 70 crore bukini education library se tale central library se 57 ko junoi case amal leibaduna masaki building go dubu anyway nahane koi kano art and culture gi commissioner sing CBI office thar kana lotion na leirba photos lotion bi anam ge moi de permission hol. Khongchat adada saruk yakiba Shiksha Mantri Thonauzam Basantu Kumar na hai School Fagat Ansi College Fagat Ansi haiba Mukhyamantri ki Thausil Thorang kaya gi makhada Samgut Sagalakpadagi Rajya Shiksha ki Thak lep laitana wangkalakli. Infrastructure singning thina samgutuna Mapal lamda mahi masing tamba satpada chauraba senpham kaya sading toriba si hanthana naba kanna hotnari. School, college, ano building na sara sigi sisu PM divine de lauraga sabe infrastructure ni aduga mapahan gi khoi gi leiriba education gi sigi challaga higher education gi chali me am sigi reduce toraga Manipur da my focus to na ba khoi honorable CM gi direction makha da honorary structure si khoi gi details to gi khoi girls hostel adigi hostel facilities. Mukhyamantri na lusingma mihut kangbo duna takyel da laiba Manipur Technical University da susatuna yangsin ki. Khongchat adada Mukhyamantri na hai Manipur Technical University asidagi naha oiriba mahiroi kaya ningthina makhong somduna matik chaba miyoi amamam ohenanaba darkar laiba thabak khudimak sangot sagatpagi thabak chathari. Manipur Bidhan Sabha ki Sadachya madi Hanagi Mantri Laikhidraba and Kaisha ki mapamda ngasi Rajya ki Thakta Ikai Kumnaba Utkray. Lamphel Fatalaiba Mahaki quarter da Manipur Rifles ki contingent amana Guard of Honor Piduni Kai Kumnaba Utki. Works Mantri Govindas Konthokjam, Forest Mantri Thongam Bishwajit, Water Resources Mantri Awangmu Niyumai, CLP Lusingba, Okram Ibobi, MLA Singh Amadi, Atai Lusingba Kaya Laktuna, Mahaki Mapam da Laishu Katuna, Ikai Kumnaba Utki. Rajya ki Thakta Ikai Kumnaba Utlaba Matungda Laikhidraba Lusingba Sigi Haksang, Mahaki Pongnapam, Senapati Jilagi, Makhan Kunau Village da Pukray. Mahaki aroi mathong mangam hayang pangthokani hairi. Mahaki mafam de kai kumna utpoina hayang Rajya Sarkar gi makhada laiba mahiloisang sing amadi office sing hub holiday oigani. N Kaisa National People's Party ki State Presenter-Naorem mahak tadubi Bidhan Sabha Kendra dagi English sing ani taratareta ahan boina karaktuna tribal and hill areas masung fisheries ki mantri su oirami. Mahakna laikhidabada Manipur Bidhan Sabha ga Adhyaksha Thoksom Saitibratana awaw phongdorakli. Shanapati Jila ki Tongan civil society organization singnasu MLA Kaishna Laikhidabada awaw phongdok narakli. Nasa Mukta Bharat Abhiyan campaign ki makhada volunteer singi nomugyabe training of trainer haiba thormama ngasi Jiribam ki Kalinagar da laiba New Incarnation IRCA campus ta pangthokre thormadu da NIC IRCA Jiribam ki project coordinator S Jitian hai Nisa Sisina daba samasma ohensi haiba pandamda Kendra Sarkar ki mityang makhada Rajya sigi jila khuding da pangthokadaba thorong ki saruk ama oina ngasi Jiribam jila da pangthokpani. Paugi marak thatna atenwa break ama.
Admission open. UNACO School Excellence in Education. Subnagi lupa lising mga ahan bagi oina thibiraga khongman namadi maitramda aduga lupa lising kun thibiraga Janung Residential Campus da mingchan bagi khudong chaba si lawbiho. Chairman's Club members singi oina tha ahum gi tuition fee lawjeroi. Peren amakaki angang mari mingchan bada mari suba angang du lem na mahi tambagi khudong chaba pizari. Angang ahum oiragana ahum suba angang dugi admission amadi tuition fee 50% khaktamak lawjagani. UNACO School na konba mafam singi local parents UNACO Group ki active loanees vendors and farms bankers amadi Manipur lengang na sakang na media house singi damak admission amadi tuition fee da chada tara discount bijari. Ngasi mag adom gi anak pa campus da laktu na tanabiyo. Aku pamarol gi damak ay koy website www.unacoschool.in natraga contact 8131070337. ताबिरियो पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी अखोई संविधान सेंबिरंबसिंग अदुगी वाखलोंदगी इथिल लौरगा मखोइना पामजरम भारत अदु सेंगोटनबो होनरबदी सोइदना महि चागनी आकाशवाणी की ठोंग ngasi sandokiba mahaki sama 19 suba मन की बात थोरमद प्रधानमंत्री ना लेबाक असिदा गणतंत्र सनारकप सही 39 सुरकपदा संविधान सेंबिरंब मियोइसिंग मफमदा इकाई खुमनबो उठकी महाना हाई लेबाक असिदा होकिब सही कया असिदा लोकतंत्र की मपांगन कनखलकपगलोनना हेन साखुलकली प्रधानमंत्री ने हाई मतंगी मतुंग इन्ना मिखल की थौसिल थोरमदा टेक्निकल की ओइब थोंगसिंग सिजनरखी मियामनसु इसागी हक सिजनबिदुना लेबाक असिगी गणतंत्र की इसेल सरुक याबिनबसु श्री मोदी ना हाइरी निमित खरनी की ममांग उत्तर प्रदेश की प्रयागराज दा हौखिबा महाकुंभ की मतंग पल्लदुना प्रधानमंत्री ने हाई महाकुंभ मेला असिना भारत असि अपुनबगी लिपुन अमतन पुल्ली हाबिदु ताई हंदकी महाकुंभ मेला दा नहा कयाना सरुक याबो उरी प्रधानमंत्री ने हाई नहा सिंह मसा के सवेत्याद साउथोक चबगलोनेना चटमिनारबदी मतमगी मतुंग इन्ना याइफरब पुनसीम ओहिनमंगमगनी श्री मोदी ने हाई अखोइना साखुटपगी लंबिदा संगसिनबगलोनेना इपा इपुसिंग थंबिरम सक्तम कया असिबसु ngak सेनगदबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई साइंटिस्ट अमसुंग इनोवेटर सिंगी मतेंगना लेबाक असिना स्पेस टेक्नोलॉजी की लमदा सिंथानिंगाई ओइबा थबक कया पाइखटपा ngamlakli लेबासना स्पेस की लमदा खुमंग सौक्सलपगी मतांगना पल्लदुना प्रधानमंत्री ने हाई चलेब सही असि होरकपदा भारतना स्पेस की लमदा पुआरी ओइहोरगदब थौंग कया पांगथोकी स्पेस टेक स्टार्टअप अमा ओइरिबा बेंगलुरु की पिक्सेल लेबाक असिगी अहनबा मसागी ओइबा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायर फ्लाइट माई पाकना लॉन्च तौखी हारिबा कॉन्स्टेलेशन असि मालेमगी ख्वाइदगी हाई रिजोल्यूशन लेबा अमनी मसिमक लेबाक असना स्पेस टेक्नोलॉजी दा मांगजिल थाबत नतना मरोमदोम लेप्सबा ngamnabagi माइकेदा थांगिनबा अचौबु खोंगथांग अमनी हंदक लेबाक असिगी वैज्ञानिक सिंगना सैटेलाइट सिंगी स्पेस डॉकिंग तहंदुना लम असिदा माई पाकु मालेमगी मरिसुब लेबाक ओइखिबदसु प्रधानमंत्री ने सिंगथाकी ममांग थागी कुंथ्रादा स्पेस दा मही मरोंग थाब यानबगी लंबी यातपा ओइना वैज्ञानिक सिंगना लोबिया मरु मयोल सोंहनबा ngamkre हानसु महाकना फोंगदोखी भारत ने अंतरिक्षीय क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायर फ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये सफलता हमारे निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और इनोवेशन का प्रतीक है। स्टार्टअप इंडिया ने सही मापन मपुंग फारक पद नुंगाइबो फोंगदोलोदुना श्री मोदी ने हाई अचौबु शहर सिंग नतना अतई शहर मसा कयादसु स्टार्टअप की थोंग पाइखटपु उबो फंगले अमसुंग अपिकपा स्टार्टअप सिंगदा मरु ओइना नुपी सिंग थबक तौबु उबो फंगली लाखलिब जनवरी कुलहुमदोय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मपुक निमित असि अखोइना पराक्रम दिवस हाइना पांगथोई सुभाष चंद्र बोस असि मिजंग सानबा लुसिंगबा अमनि हाइनासु प्रधानमंत्री ना फोंगदोकी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर अवांग सेंगमाई यूनिट न सिंदोनो नोंमगे बसिंगुम थाबगे ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी इम्फाल वेस्ट जिला के अवांग सेंगमाई कौजेंग लेमदा लेबा एडवांस वुमेन सोसाइटी हॉल पांगथोक्रे थरमदुदा सिंगुम थाबगे मोंग मतों मसुंग सेक्शन थौरांग सिंग सुगाइना ताकपि तंबिकी एनजी मणिपुर कॉलेज नाक एक्रेडिटेशन दा ग्रेड बी फंगलकपदा कॉलेज असिगी इंटरनेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल की टीमबु
college asigi governing body na taram na okre Imphal East Jilla gi Khurai Charen thong da laiba college asida ngasi pangtok pathorum da wangang na duna college asigi governing body gi secretary S Somarendra na hai Bharat ki banung da laiba higher education singbu SS tongna bagi damak numit nini chupna lakhiba UGC team na yangshilaba matungda college asibu nak accreditation da grade B pikibani Thormudu the college asigi principal Dr. W. Jiban Kumar Masung vice principal Umakant Susaruk Yaki Imphal ki Felix compound label lamyan ba sanglena tha asigi taramanga dagi hoduna book fair listening ni kun manga pangtokli lamyan ba publication asinba larik ki mela asi tha asigi kun mari phaw chathagani hairi Iram the Myang upon Makorji loop awang Pochangbom Kono amasung Sahita Yokat Kanglup Dantani no Punisinduna Taruk Subaning Tangi Konjal Hainaming Tonba Saringamasung Warimasa Patopogi Tormama Nasit Dantha Laiba multi complex the Pangtokre Torma Sida Nupak Kun Nupitaramanga Punna Mi Kuntramanga Saringamasung Warimasa Kudol Tamki Rims Imphal amasung Gram Bikas Manipurani na puna khusam aduna kumbigi relief camp ta lairiba miyosing lemna langbagi camp amanga si pangtokre camp adu punna miyo chanirom layenki Akaswani Imphal dagi pau tabiri Manipur manga suba All India Presiding Officers Conference hayeng dagi Patna da horgani numin ini sathagram imhamadu Lok Sabha Adyaksha Om Birla na hawdokani Hauzik sanabagi pau Naorem Victor dagi Special Assistance to States for Capital Investment Sachigi Sentang Makhada District Sports Association Kaksingi Football Ground Semgat Hannaba MLA Mayanglangam Rameshwarna Mari Lainava Official Singapore Nachatuna Yangsinkre Sachigi Makhada Natural Grass Kalonena Semgat Kadoriba Football Ground Asida Miyoi Lisingam Chamnga Chanba RCC Gallery Subsurface Drainage Nachingba Kaya Semgat Kani Hairi Mari Suba Master Dr. Moirangthem Manauton Singh and M. Chandrasakhi Devi Memorial Football Championship Lisingani Kunmarigi ngasi sanakiba match amada UVSA na EMVFC bu Panjal Ahum Sinoda Thoikre Tournament asigi ahanba semi-final match tha asigi kunmathoida VSAI amasung VFC thengnaragani Ani suba semi-final match ta FLAK amasung UVSA tha asigi kunithoida sanagani All Manipur Football Association na sinduna pangthokliba Colonel Khetrimayum Arun Kumar Memorial 4th Inter-Club Futsal Tournament ki ngasi sanakiba match amada NFA na Avabu Panjal Tarahumdoi Taramathoi da thoikre Bharat Lanmi na sinduna Bisnupur Jilla da ngasi Kwakta Football Tournament hawdokre numit Tarahumdoi ni chupna chathagadaba tournament asida team 13 na saruk yagani Thinguzam Ongbi Nganbi Devi Memorial Football Tournament ki ngasi match amada YBC Langdum amasung Aba Khetrigao ani gi marakta sanagadaba match Aba Khetrigao laktabadagi YBC Langdum na walkover fangkre MPA Thongnaujam na sinduna Thongnaujam Playground da chathariba ani suba Ima Panthoibi Trophy lisingani kun mangagi ngasi sanakiba match amada Lamjingba FC Kairak amasung TDS Tezpur Panjal ani chanaduna draw chatkre atopa match amada Langlen FC na Sugnu FC bu Panjal Mari amada thoikre Hauraibi Northern Star Club amadi Hauraibi Apunba FC na punna sinba manga subat Chandra Nadi Trophy lisingani kun mangagi ngasi sanakiba match amada World Pro Langthabal amasung IFIC Lamlai Panjal chanadana draw chatkre atopa match amada YAC Naorem Chaprauna Nganthoi FC Karambu Panjal Mari Sinoda Thoikre Kiran Aroibada Maroyo Pau Amuhanna Mukhyamantri Nongthom Birenna DM University Masung Manipur Technical University ge sangwat sagal ibasing yangsin krai Shiksha Mantri Thonazum Basant Kumar Hairi Shiksha gi magun hengat hananaba school phagat ansi masung college phagat ansi mission sing pangtok tuna kanna honari Manipur Vidhan Sabha ki Sadasya Madi Hanagi Mantri Laikhidraba N Kaisha gi mafamda ngasi rajya gi thakta ikai kumnaba utkre Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi scientists amasung innovators singi matengna laibak asina space technology gi lamda singthaningai oiba thabak kaya paikhat pangamlakli amasung Manipur manga suba All India Presiding Officers Conference hayengdagi Patna da hawragani Paulo Jare